Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Kajing pau ki klori Ïalehkai ka perthei klalong kajing Mynsiem ya ki babon ki nang Ïalehkai ki bakwa ban bod ya ki dinjat jongki haki kam Ïalehkai na kamanta ban long kom ki Rangïalehkai bakan sai ha kajing em ka jongki kani klawan jaya we Rangïalehkai Phutbol Barim ka Jylla ba mek ki lingdo balah nyup saus nam karta hakaba udah Ïalehkai na ki club ka nong ba pat hadin kata ulah pendap kum coach bapura na ka banta ban ya samlam ya ki boj Ïalehkai sha ki nang Ïalehkai ka Jylla Yau ni orang bal akha shitare golber shajar khandai spa sapunyo kabadai ru kasnem bakari India kayo ekajing lalu na kajing sha sanshar hakip harang Henry house nem shajar khandai spa sanpun rew kikmi kikpa jong u kilabot skol hadan basko hakaba halaim khra badenang ne bakajing im jong u haka kami lakai football kelas dang kumno dan sendur ya kalawe jong u toine sngap ekajing penpa jong ni orang ba shapang kajing yalenti kajong u haka kami lakai football hakasnem kat kendai san pun real te me yang ai bu adam school hapol ai mukra hakata por father rector u late reverend father albera ba eight by football te hakata por ke mi uneu we Brazilian player ponam ba fir atu Pele Arantes kuteng no Mynsiem te Ïalehkai ni pada sepanggung tahu Pele te kai Mynsiem wangi hapo ada musuh kita tak kau game ke football man gasni ni habile ajan biat te na Mynsiem tu itu karena ini sepanggung Pele boleh barang kena tengah Mynsiem tu tengah praktis baru hapo ada musuh nalu dah red hakata pang dan tak kat baik sepau kat west nam khatas nam te dang lami na Moscow tengah ini nak malki second division te ide ini pada albara by Mynsiem bainga but ngasai le apa pani kini ki ball Barim hakata po dang mi kini ka ball pointless kyo macam susu he ball tu doles te kasi ngadang mi itu ke pointless ball tinggal ipan gitu tak keempat ketika Russian made keempat dah perlu mah kalau oval type tengah si warang ya praktis sama lagi parakna hadiah nang tahun 1962 masuk kelas 9 di ngayale lang kemalki hak second division populo tengah dak sadong skoi tambah kisah wan panengaman bangayale lang kasunong pada si pelak tengah le tawan pai dan jenmit sekolah cepat Moscow tendang ada metrik regular 1964 ada metrik nang tu tengah regular namalki ki adu second adu first nang tahu 1972 kapoi dang iba ngisi ang ba dudut magbel dang itati yang Mickey mele anak lagi nak setiap nampak orang mele borsuk sama ngempat ngelong konsentrate kata kapor ngau konsentrate bangali BSc te konsentrate di kapule ti orang yale bol no na po rasam tia tengah la yale rasam tia asnam deha kapor ai kendu yo ni penda yo de en singha de sekretari jongka Assam Sports Council kati nanti ka Sports Council juga macam ketika Assam gitu ini tahu ni penda tahu enhancing ha ni pensing ha tu kau dengar orang lekir ke postal order ke passport ka orang sini kalau ngala lekir ke post office ke tu jadi gubernur atau kapor ke main post office GPO kamdai kata ibarat stay ngomong you wah kaya pernah ni milik long coach milik training coach ngom coach you wah coach ang football empat jumlah oma wah kaya you are fit long coach te ngapai tu ka you Lyngba jong ka department yang ada ka health Meghalaya health hamar nginang yo state tu pa tengah licit postal order ngawara
tuang late type yang ni kesti ulah dah thok. Please send me the application form tanta sepatiala su director. Tengah late type yang tu no ngantri office ngan ada type. Tengah ada Pak sepatiala tu wakil post di sti. Berkata ke postal orang lah atas itu. Apa yang kacang sengi ngayo awak ke form. Kadang RPS like pis tak ke form. Tengah kata ke form jang bawa ruki apply. Kita sangat be apply. Kita berasa sangat kita ikhlas lun. Tinggal apply kata tinggal yo call interviews for patiala. Tinggal let dah. Lepas itu tangway bakam saja. Akhlak bapri minta. Kita akhlak lor kita berkat. Te mga ngisang niasa. Kebas hitam ke training. Ki orang yang lipai nak lasah sayang sesulang. Pinap samarway. Tengok balik you. Lah. Hitam palak. Saya panglut. Tengah ngasubiang may lading at ang Ïalehkai tu po. Tikiawan paino ang samarite kanja kan mo. Dang lalong fit ba tenga guapat ba Ïalehkai. Teng tu ka reshuffle no ka kamera yang iki coaches kimbu su tang menjuang ya tang prakasi para megalaya. Rehang tu pada yang akibu bawa itu sipai, kortang bimba agar khatri, ke utau di kapten jaka Gorkha Brigade macam, dapat darul, te ngaya di dos badu, ya bah, bapli turu ni saya puli lang lele yarap way, tu bala Ïalehkai bujur ngeruput egon. Kita stopper bag, bertrim Ïalehkai. Tu Mynsiem ni saya praktis lah. Dia por bengia yo syuti puja kalau menga saudara dun. Sing jamu apa kam sipai. Tengah saat tu arteo. After Iwan Pai yang patiala training. Kakos kesenang si tarik Julai 1972. Kakut hau penai Mei 73. Kali sepuluh benai. Mei Jun Julai. Oh, kalau kat Mei benai baka exam. Dia hau Mei kakut. Hau penai Mei 1973 ada yang kakus pas itu ke second division. Dia rekat lang ngebun ke Olympian itu. Uwe ni ki Sandan Singh Rawat. Nang tahu Maxing lepas Rajasthan kini ki Olympian. Ngayo experience mana kini ki. Nak itu ki Olympian. Ki Ïalehkai lele. Kamtam nuk tahu das palma. Akata kapo don sa system ta umare stand mo beningi. Oh, basta ka shooting later na ikran. But the utau bele World Cup haka 1958 Das Palma. Hadin 58 years ka sarung World Cup Bianca Wales. Menaka ania wala adap kato. Kaya gaji mentoi fio na kini ki foreign coach. Foreign coaches kawai ka theory class but kawai ka demonstration yoki ka. Kumno ban kenjat ya ka ball, kumno ban dribble, kumno ban run to open space, kumno ban anticipate the ball. Skill na ka kung san away ni ki coach wang if you are the master of reception of the ball. Lo apa ka skill ti ka trapping right. But since you are reception of the ball, if you are the master of reception of the ball, you can play football very well. Bari kata ta ngilayo kini ki World Cup players kan no kilong kini ki master jaga skill bar kan football. Tengah saya persang ni ben master gitu, but kan mengalah aku por mga coaching saya demonstrate.
demonstration dengan is a must. Kamtam bikin youngsters. Dia kapur pengalaman po Patiala 1973 te ngai kedua yo pada George. Mudi di headmaster Jylla Center School tek pada George ulah klan ta. Bo 8 football ba. Kani kabadan Saint Thomas Mynsiem kabang Padot Stadium por bangai coaching ke Saint Thomas team. Ke school team. Ban penkrea ban lecha Super Cup. Tinggi long champion ha Meghalaya tak po. Lamba ke inter district in the school bakat State level. state level. Tinggi job ni state level. Tinggi le Delhi. Hakata ko po ka tournament na Delhi pat ka di knockout system. Ïalehkai ba hai tai pass round ni sa tep siguro. Tinggi one final. Director tau Rosan Lalanan ini dalam batuan ni keteng ni. Kau dengar siapa? Wang pendam ni form. Page application for coach kata ka form. Tengah anak thok keteng dengan page pa kadi application for coach. Ngan lek kamu sementara ngamu you director sir. Ngawan dah ka stipend na Meghalaya tengah habli clear ka. Iki authorities, yung government, ngala na man-join po ka NIS. Kumenta tangam lar man-join. Tu bapa taon na nga kamit ba. Te wag to bile. Henry House number 75 or 74. Ngan pedi paper kami. Ngan pedi begini. Kami hampa paper recruitment to the grade 3 coaches ni recruitment of grade 3 coaches kami ke advertisement tengah thok kan personal letter thok so nang no bling ala refuse dengkong minta wat ngako abadjo tengah thok personal dah kerteng nuhi buat upaya nga kani kasti appointment letter kani kasti in response to your task tu as a special case thok ang ni plak yang note down ni as a special case lawar balik yang refuse mencoba in absence yang kamu interview hadian kanos na hadian sistem tam Teka sapoi kani ka appointment letter patanga. 74 whatever kani ho ba appointment patela te why appointment nga kan. As a special case ngamdon kamal kani ka interview kalau ha Delhi. Hakta ko poro ngadang duna pisaba lecha Delhi katno jing road dip ngin sai le hai te takala ka sutho terkadang orang ada kali appointment sendiri yang kali ronau appointment berarti coach in the coaching wing. Tuh ngajoin ka NIS sai kini ngajoin ha sitare bulan April 1975. Kumpu grade 3 coach, football coach. Hakata kapor ngi adon ha India mat aspangut ki coach. Tapor. Ini kok posting jama ban kok de tura. Hapo Nehru Yuva Kendra. Nehru Yuva Kendra. Mdei tanga football Ïalehkai. Pinamikai bar khoi ki sport. Kat badan ki equipment apa kan Nehru Yuva Kendra. Don bok nga nang basketball nga nang hockey nga nang swimming kitu bar khoi nga nang lopan swimming kamtam nang dodang red nang ni na sulong he te ka basketball ka nang adong busko
nganang kini athletic ban mare nganang ki starting ini ki men pas ki button ban lele gitu athletics at least neru bagandar dei man hikai kini ki khna sana gondong ye ki modern techniques the correct technique bafin man kini ki sports ki steps ki tentang ki kum kang yap ndai ban suale jolom de ban ka warming up kijing kai ka ba bari ar habi kai lot bakum ban thia klo kum pin ke dang step pin lai sabar pin brush pin one pamadan in time kita habi kai but nasyam hakpor ngadon han neru bakadra nga sutunan ha kam kalau kayak challenging job, hable abon gigi. Kalau gue kesian pergi organize apa, neru bagian organize apa, William negara ka, kadang play William negara ni organize ka athletic meet. Kecing jenjar kadang port, hable tani kena ban yang lain. Wan ni yang mengasuh lang mula jengar. Balik yang strat ki kena ki kuai la sport kileran ki kuai public karyam romdan kam lele to one ngakad ki yang kelawan yang lain lele match penim waktu ko dan MDC tu balik bawan strike play to sport department no te khadi ti kena hikai apa ka Rangïalehkai High School kalau Jamnagar. Kalau kita kayak begini abad, yang tape, yang ribbon, atau knowledge starting, hikai sway ki kumru ban mare, haulin, ada seorang ihap drohi daya dalari itu gilin gitu. Oh kami temporary duty nggak boleh seperti lah. SPNS, ban kondok yang ini ikut ke orientation course. Nang tu ubat yang ngasa tesis ngam ban pet padi gini ki English speaking trainees coaches. Tengah sistem stay of 77 sawan 5 yang sepo neru bakendra nang tahau 81 aku telegram 81 ngayo aku ke telegram Bulan November mu suli ngayo telegram badi Malaysia Germany. Prepare your passport, prepare your health certificate, prepare professional itu atau tu sampai gisti te hak tu pun ya application passport na gati na ujian bazar di ngasa yo kalau ke passport nama kadi ka government order ko baik ba ng Malaysia Germany ti anring kejinge cuma kalau pisah pat to ko porte lada imdani badang rapsang ke badang rapsang mud barisan rapsang apa sih kejinge ban lain ini badang rapsang kali hapo Calcutta House, Meghalaya House sa Calcutta. House name 1984. Badang yarap yang kawai ka ngamdul pisah balik dekat flight kawai sa Delhi. Te yarap yang tanggal sa Delhi, na Delhi pat ngamban Mynsiem nakapon na jang apply nakapon na jang pag-GPF. Sampai sa Germany, naik dekat Air India. Itu kan, ya udah kerja por Germany sini pengaklam tip bakinam yo pisa ilok. Te iara hi badeng rap sang patengah kata por. Te ilok jangan lipan pisa mai badeng. Te iara badeng hi kata por. Dawan pai na tay tengah sakul sa Blue Max. Ngas ars na melentar ngah ko ja Blue Max. Te
Dah ngelapoi sa Germany. Kilawan siya nga napo airport. Mentan kamba mana bawan siya, beri bawan siya, rada itu lupa nga. Nomor sua mangin licitengi hapas paut lagi dor. Temar sampai apa airport lawan way coach. Ngasati hadin bodoh coach, udah athletic coach. Uang go back. Let's say namang ihap yang lain man padi pasport dia yang ni uber masih dah ada bar kau kira elek kipai ba sawan meni sashimi ki pasport jongi solai kranmu dekat Jerman nadong sadong ngiki apa kau ka kali nang itu iban berit tela ki untuk layalam ni saka hotel ta ngithia manme pamja thia mesta blaki sumside breakfast nang ta lawan biang kata kali kekit jadi siapa railway station kata dia apa Berlin nang ta ada kata garal direct adu Leipzig non stop pasta mas sampai Leipzig utau ko sudah lang lawan nakaway 4 kali kira ingi sepoka hostel ka trainees hostel tingi lain ke Indian ngidon ngi te direct baru lain ngi di football te direct aku ke kamera ko lala jentia lala table nadong sadong kanap non kambas kum ke kamera saya tap tani bet ko bedsheet itu keba sotna tamu deka first day bangil training ki professor kino hikai uko seklai don lang berkhai nama bangil deben introduce first time opening ceremony kita jongka coaching jongka takat international trainers course karena ITC yang international trainers course tu badik inaugurate dia kata one way ugas udah Kat no berai ke siapa? 10 months kani ka ITC international trainers course kasih long tengka daktin hari tekitu kiri ba kibakaran hari kiyo wan attend ni course dan bok ngarong ayo kani course mau boleh kata kapor nga kamu senior kiba ipat kiba balai kawai ba yonong ngani course kalong kabangi kendu yaki wai pat ki para coaches kebar wana ki wai pakiri Syria, Ethiopia, Uganda, Afghanistan, India ma kidon ki ba khlawan nakani kedur hakani ko por nga ga demonstration reception of the ball with the head upa okus ni okus jungi yang miki ai ga demonstration mo ai to ga demonstration ngatur part yung director ban cancel no transfer dengan sekal kata ban pak nga slong naman la bones nam ada gonas nam nado 75 hado 82 83 tapi 83 akhir don su aslo te usa consider pak nga slong menjoin no haka sports council Meghalaya Sports Council. Por mon pai na Germany au 83 nga direct nga si Meghalaya team. Ka senior team po dalam taka Santos Trophy, the 39 Santos Trophy. Hakani ko por baka Assam Regiment ko na pulo tigiton samut ki player Assam Regiment.
Uwe Jam Kolet, Uwe Santaram, Uwe Janglim, Otang kini laingot. Kiwai pakai na Meraya MLP ang laingot ng Tablo Max Way R Lai Sao San Henry Tensing Henry ko Tablo Max ng Tanah Jawai Krau ka-stories bang gani ka tournament jangan ka group jongi sebagai ka Ïalehkai ni ngalatholon ni ngiyatron maka Tamil Nadu Sao ngiram ha Madhya Pradesh igol ha Punjab sigol kani ka badge mat official badge tengah pet no ya ka Blue Max memang 4 ketak ya Blue Max House nam kan Novi. 83 tengah stang coaching no ya Blue Max ikam yolong champion lah ketika snam 83 yolong runners up 84 kam long Haka ega competition. Selong League Shillong. first division 84 kam tamangi job ya ka Ganesh Das Seal ha 83 Ganesh Das Seal kali kanong out tournament ka job Blue Max ya kata ko ikat trophy ba apa nyo ay Blue Max ha buna July man July Ïalehkai sa ATPA Jorhat ya ka ATPA Shield kamu Assam Tea Planters Association Shield thì hang tu ngipoy haka semi-final ngipoy semi-final ya kendup Assam Police uwe ni player jonga Michael Walang usa kenjat ken kasiang hangta pial along soksi la pikit idak plane sa pagati na gahati awan sawadeng awan sawadeng la sob daga plaster sudah tidak tambah kelipat treatment no hapa tenrat cita itu hadian masih senam Arsenal tu super Ïalehkai yang ada umlah syurah Belum Max mensua Tensing Jong Full Moon Normington Tensing Freddy Hollando Bagat Koirang Darong Rowers Uttam Ajay Thapa Gagarin ini salah lagi dan tu mga melak nang tanga 85 melaku aja mau lah lo ka NIS ado menta kadang ka institute ganang sahi National Netaji Subhas National Institute of Sports tang ba ya ka sport kan ka penyat kasai ba ka Sport Authority of India ka NIS ka penyat baik tang ya ka training te barakat ki athletes ne ki coaches ki ba le chapatila ki ya ka training expert training Jang tu kidong ki coaches Henry administration ka lapit ka sai nadong sanong. Nadu senam kan. Nalo kasnam 1986. Na-retired ha ka Caesaric February 2007. Alam kan nasnam ta. Lai po araw. Mensua. Blue Max. Kawai. Ra Maulai. Kawai. Lajong.
nong ta kalai mukhra nong thamai nong rem hill kalaban nong apek ka nongra thar gitu mau sebut kan ini Last was what? ya kan dia masuk ke dekat sungai jauh menteri untuk kemadan lung dia kadang kini kita di klub pek ke district team pek ya ka Jawai ya ka Kleriat Shillong Tura kita ke district mengalapet boys company ngalapet jong ka 50 GTC tu ARC tu boys company nang tang ngalapet ya ka 50 GTC center team tu nang tang ngalapet ya ka Assam Rifle First Battalion Assam Rifle Arunachal nongse pokse apa gitu malki kelak balik selong aja nah ka jingsem dong ahi akan dikaji di jumlah saka coaching ka sports kayak Ïalehkai ya asim ba ki player ki bamen swa ki nong Ïalehkai ki bamen swa kim don kam man dali krone yang nan kam man ang ya one practice kiwan hi yang arom nan mang manong ni apa hi samaran ya mare hi Ïalehkai na rong sarong to kopor padon coach kata ka fitness ka don tu ka daily regular practice daily practice katia kadam dang sai mdek mentawanya mobile berasimet Ïalehkai mobile berasimet ni practice iu lesai kamet katlot abang kadi kawai mental abona ki parti ru su parti besini parti jatai itu ka Ïalehkai kmen all ajab kmen no rasai paka met la tron no kita ki don te kawai ngakwa benong nak tin paring baki kena jong ki ban don ka discipline pat man batai kiting kasih ka dasong tu wa andre ka discipline pat yau khona jongi yai ben re jongi kadai masdang na ka jing soret kata ka di discipline jing soret kongo ikmek pa ka jing biang ka discipline ka kongo ikmek pa ka jing bat por kawai por thia por dem por bam por di por ke por le school por practice nang ta kawai karyam ka bet kasung ka sai kale khoi kum ta ba dale jakhliar yo jepang kani ka kantup aka discipline ba ar khoi ta ka man kong ka pule kot ka ngi ya be ya ka jenang ya start rei ka bokong sana te ka dehi ka Ïalehkai na mabulay ka warai ka met ka fat ka ba ko ba khia healthy mind in healthy body te kapangan pasat sa kini kinong Ïalehkai ba manta wat dakerni ka pisa perkhat ya ka piu so ka banwan lada ka football ka ai pisa manta nya be ka kado snam nya hoy be banwa ya jeng nang start ka kam